Imvugo zerura y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gusenya Iran zikomeje kuvugwa n'abategetsi bafite ubushobozi bwo kurimbura koko nabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agahenge karimo amananiza k'Abanyamerika, ingingo 10 zisa n'izidashoboka Iran itigeze yemera, kutagera ku masezerano yo guhagarika intambara kubera kwishongora kw'Abanyamerika nk'uko Iran bibashinja, birimo birakurura umujinya w'umuranduranzuzi ku bategetsi b'ubushobozi muri Amerika. Abategetsi barimo barasubiramo amagambo yasohowe mu kanwa bwa mbere na Trump ko ashobora kurimbura burundu iterambere ryose Iran yavunikiye mu myaka na nyakaka. Fin de la civilisation. Umva amagambo: tuzarasa tugamije kurimbura nta gushidikanya, umuhora uzabohorwa hakoreshejwe ingufu za narimbura. Minisitiri w'intambara muri Amerika Pete Hegseth yavuze yuko amato abiri Iran yarasheho ikanafatira umuhora wa Hormuz mu minsi ishize ari amato asanzwe, ngo si amato y'Abanyamerika cyangwa ya Isirayeli. Ati umuntu wese ufite ubwato bw'umuvuduko n'imbunda zirasa ku ntego ashobora kubikora. Pete Hegseth yagize ati Israel ifite igihe gihagije kandi rwose ntihangayikishijwe n'amasezerano. Yavuze yuko Iran izi yuko ifite igihe gihagije yahawe cyo guhitamo neza, kandi ko igomba gusa kureka intwaro za nucleaire mu buryo bufite ishingiro, ndetse ko ibyo bintu bigomba kwemezwa mu masezerano, ko iby'intwaro za nucleaire bitavuzwe mu masezerano nayo ngo ataboneka. Gusa Hegseth agumeza kumvikanisha ubuhangange bw'Abanyamerika nk'ubushobora kuganisha ku kurasa Iran mu gihe amasezerano atagerwaho. Trump yahaye ububasha ingabo zirwanira mu mazi z'Abanyamerika gusenya ubwato bwose bwa Iran bugerageza gushyira ibisasu mu mazi cyangwa se ubangamira inzira inyura muri ayo mazi. Hegseth ati turarasa kugira ngo turimbure nta gushidikanya. Abashyigikiye politiki ikakaye cyane bitwa ba headliners bo muri Amerika hamwe n'abafatanyabikorwa babo babona ubu butumwa nk'ubwo gukumira, deterrence, ni ukuvuga kuburira Iran ko ibikorwa byo guhungabanya ubwikorezi bwo mu nyanja bitazihanganirwa. Cyakora abasesenguzi mpuzamahanga babona yuko aya magambo ari amagambo akomeye cyane ashobora kuzamura ubushyamirane no gukaza intambara, escalation, cyane cyane iyo havuzwe yuko bazarasa kugira ngo barimbure burundu nta gushidikanya. Ibihugu bimwe n'imiryango mpuzamahanga nk'umuryango w'abibumbye byakunze guhamagarira impande zombi kwitondera amagambo bavuga kubera ko ubwayo azamura ubushyamirane, ngo ni ngombwa kutavugira amagambo kuri umuhora wa Hormuz w'ingenzi cyane mu bucuruzi bw'isi. Ku ruhande rwa Iran, amagambo nk'ayo ashobora gufatwa nk'iterabwoba cyangwa se nanone iterabwoba rigamije kurasana. Bityo rero ngo aya magambo abyutsa imvugo zikaze cyangwa se ibikorwa byo kwirwanaho. Hari n'abafata aya magambo nk'intangiriro yo gukoresha ingufu, use of force cyangwa power. Amagambo nk'aya ati tuzarasa ngo turimbure, mu by'ukuri ngo ajyana n'ingingo zikurikira. Ingingo ya kabiri mu gace ka 4 k'amasezerano agenga umuryango w'abibumbye iragira iti ibihugu ntibyemerewe gukoresha ingufu ku bindi, ariko ahangaha hari ibintu byemewe bishobora gukorwa. Kwirwanaho, self defense, biri mu ngingo ya 51. Niba ubwato bw'Abanyamerika cyangwa se ubwikorezi bwayo bwibasiwe, ubwo ni ukuvuga yuko Amerika ishobora kwirwanaho. Ariko Amerika yirwanaho gute mu mazi ya Hormuz? Akandi kantu karebwaho cyane ni uruhushya rwa Loni. Akanama k'umutekano kagomba kubitangira uburenganzira kugira ngo kwirwanaho byemerwe. Ikibazo kiri ahangaha rero ni uko aya magambo ashobora gufatwa nko kwitegura intambara atari ukwirwanaho. Gusa nanone yasobanurwa nk'amagambo y'iterabwoba ryo gukoresha ingufu mbere na mbere aho kugira ngo bashyire imbere ibiganiro. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Pete Hegseth ari mu bantu bafatwa nk'abahezanguni bakomeye cyane, aba headliners. Uretse ko barize muri Princeton University, akaba n'umusirikare wabaye muri Minnesota National Guard. Uyu mugabo Minisitiri w'intambara Pete Hegseth yanakoze mu butumwa bwa gisirikare mu ntambara zo muri Iraq na Afghanistan. Izi ntambara n'ubundi Abanyamerika benshi bazibona nk'intambara z'ubushotoranyi zahombeje Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abenshi baranazirwanyije ngo zateye ipfunwe Abanyamerika, zirabahombya mu buryo bw'amagara y'abantu nubwo zungu Amerika mu bijyanye n'amafaranga Amerika yinjizaga. Gusa izi ntambara zaciyemo Abanyamerika ibice bibiri ku buryo abazirwanya batumvikanye n'abazitangije. Cyakora Pete Hegseth ari ku rundi ruhande, ari muri bake cyane b'abahezanguni bifuje ko izi ntambara ahubwo zitari guhagarara. Kubwe ari mu bemera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomera kubera ko zarwanye intambara zikaze nk'izi. Nta gitangaza kuba Hegseth afata intambara yo muri Iran
nk'igikorwa cye bwite. Yabaye mu bice by'intambara byari birimo ibitero, impfu n'akaga gahoraho. Yahuye n'ingaruka zo kubona inshuti ze magara ziraswa cyangwa se zisiga ubuzima ku rugamba. Nawe yari umukandida wo gupfa, gusa byamusigiye umutima umeze nk'ibuye. Nk'abandi basirikare benshi, yigeze kuvuga yuko igihe yari mu kazi k'intambara muri Afghanistan ndetse na Iraq, ngo yahuraga n'ibibazo by'ihungabana kubera intambara. Ibi bintu rero biri mu byakurikiranya uyu mugabo cyane, ku buryo ku ngingo z'intambara zo kurimbura abanzi b'Abanyamerika abyumva kimwe na shebuja Trump, ndetse ahubwo ngashobora no kuba murenze kubera ko yumva neza n'ibya gisirikare. Imyumvire y'uyu mugabo kuri iyi ntambara yo muri Iran iri mu bintu bituma iyi mishyikirano y'Abanyamerika na Iran mu by'ukuri itagerwaho. None se ubundi abandi basirikare b'Abanyamerika batekereza nkawe? Hari abasirikare ndetse n'abahoze mu gisirikare cy'Abanyamerika bashyigikiye gukoresha ingufu nyinshi cyane z'umurengera, bakemera yuko intambara yo muri Iran igomba gukomeza nk'uburyo bwo gukumira umwanzi no kumusenya bya burundu. Ku Banyamerika benshi baba hardliners, Iran ntiyagakwiye kuba igihagaze. Nta nubwo batekereza ko amasezerano hari ikintu yakora kugira ngo Amerika na Iran bumvikane bikaba ibintu bundi bitakabaye. Aba rero ni abantu bumva ibintu kimwe na Peter Hegseth, cyane cyane ku bihugu nka Iran. Abandi basirikare bakomeye cyane barimo n'abayobozi bakuru, hari abashyira imbere imigambi irambye. Abo ngabo ni abantu birinda intambara bagasanga ngo atari ngombwa. Bazi neza ingaruka z'intambara ku bukungu bw'isi n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko. Urugero ni nka General James Mattis. Uyu avuga kenshi yuko diplomasi igomba kubanza, hanyuma ibya gisirikare bikaza ari uko diplomasi yatsinzwe. Abenshi muri Amerika nka Peter Hegseth ntabwo ari gutya babibona. Kuri General Mattis, intambara ntabwo ari amahitamo ya mbere, yakaba yari aya nyuma. Abangaba rero babona aya magambo ya Peter Hegseth nk'amagambo akomeye cyane kandi yagashoza ntambara. Kuvuga ngo turarasa kugira ngo turimbure bya burundu Iran, basanga aya magambo ashobora guteza ibibazo kurushaho. Gukemura ibi bibazo no kugira ngo Amerika yumvikane na Iran, nyamara abayobozi bakuru b'Abanyamerika bavuga aya magambo basanga ari ibintu bisa no kwivuguruza. Iran nayo irabizi neza ko umwanzi ashaka kuyisenya, kandi Iran irabizi neza yuko itirwanyeho yarimburwa bidasabye umwanya ungana n'isegonda rimwe. Kwihutisha gusenya Iran ni ibintu Abanya-Iran bazi neza ko Amerika yakora. Kubera iyo mpamvu ingabo za Iran nazo zatangaje yuko ziteguye kandi ko zifite ubushake bwo kurinda igihugu mu gihe Amerika akomeza gufunga ibyambu by'Abanya-Iran. Igisirikare cya Iran cyaburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zizahura n'igisubizo cy'ingabo zikomeza Iran mu gihe ibikorwa byo gufunga ibyambu bya Iran byakomeza. Niko byatangajwe n'ibinyamakuru byinshi birimo na Tasnim News Agency cyegamiye ku ngabo z'impinduramatwara. Icyicaro gikuru cya Hazrat cyashimangiye yuko ingabo zifite imbaraga zisumbuyeho n'ubushobozi bwo kwitegura kuruta mbere hose mu kurinda ubusugire bw'igihugu cya Iran, ubutaka, inyungu zacyo, aho igisirikare cyagaragaje zimwe muri izo mbaraga n'ubushobozi bwo kugaba ibitero mu gihe intambara yakongera gusubukurwa. Ibinyamakuru byanakomeje bisubiramo imvugo z'abasirikare b'impinduramatwara bati turiteguye kandi dufite ubushake mu gihe dukomeje gukurikira imyitwarire n'imigendekere y'abanzi mu karere no gukomeza kugenzura no kuyobora neza umuyoboro w'ingenzi wa Hormuz. Tugomba kandi guteza ukwangirika gukomeye ku banzi bacu, yaba Abanyamerika n'Abazionist, mu gihe habaho ubundi bugizi bwa nabi. Mu by'ukuri Iran ivuga yuko iri mu myiteguro kugira ngo inzira diplomasi igere ku ntego zayo ndetse ibiganiro bibashe gutanga umusaruro, ariko bavuga yuko baniteguye mu buryo bwa gisirikare igihe umwanzi yakomeza kwitwara nk'uko yitwara. Abanya-Iran bashimangira yuko ibingibi atari ibiganiro by'impande eshatu. Mu by'ukuri Iran ikomeza gushimangira yuko ibi atari ibiganiro bihuza impande eshatu, ngo ibiganiro birimo Abanyamerika bitandukanye n'ibivugwa na Maison Blanche. Iran ivuga yuko ikibazo gikomeye ari uko Amerika yifuza ko umuhoro wa Hormuz ufungurwa bya burundu, kandi byo ikabisaba hakiriho za ngamba z'Abanyamerika za blockade zo mu mazi cyangwa se bariyeri zibuza ibyambu by'Abanya-Iran kugendwa. Ikibazo rero ngo nuko kugera ubu ngubu nta kimenyetso na kimwe kigaragaza yuko Amerika ishaka gukuraho ubwo bwirinzi cyangwa se kuzibira ibyambu by'Abanya-Iran. Bityo rero Iran bati turacyari mu gihirahiro, bati gusa abayobozi ba Pakistan batubwira yuko bari hano, ndetse ngo n'Abanyamerika barahari, ngo hari ibimenyetso bya diplomasi bigaragaza yuko wenda ibiganiro bishobora gutanga umusaruro. Cyakora Abanyamerika ngo ntawamenye icyo batekereza. Pakistan ivuga yuko ibiganiro bya diplomasi ngo birimo bishyirwemo imbaraga kandi ngo bigomba kuba bigatanga umusaruro nta gucogora. Mu masaha 24 ashize habaye ibiganiro bitari gusa hagati ya Pakistan na Iran, ahubwo no hagati ya Pakistan n'Uburusiya, kandi Uburusiya ni hamwe mu hantu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran azakomereza urugendo rwe nyuma yo kuva aho muri Pakistan.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yashimiye imbaraga zo kunga impande, imbaraga zashyizwemo n'umugaba mukuru w'ingabo za Pakistani Field Marshal Asim Munir nyuma y'inama yabahuje mu gitondo. Abayobozi bombi baganiriye ku iterambere rijyanye n'agahenge ceasefire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ndetse no ku bufatanye bwo gushimangira amahoro n'umutekano mu karere ka Aziya y'Uburengerazuba West Asia, niko byatangajwe n'itangazo rihuriweho ryashyizwe mu kinyamakuru Tasnim. Araghchi hati guverinoma ya Pakistani cyane cyane Field Marshal Asim Munir yagize uruhare rukomeye cyane mu gushyiraho agahenge no kurangiza intambara, kandi asangiza Iran ibitekerezo bye nuko abona iki kibazo cyakemuka. Ku ruhande rwa Munir, uyu mugaba w'ingabo wa Pakistani avuga yuko igihugu cye cyiteguye gukomeza imbaraga zo kunga impande zombi kugera igihe cyose igisubizo cyaboneka. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Pakistani yavuze yuko habaye inama yo kuganira ku iterambere ndetse no guhagarika intambara muri ako karere. Mu gihe cy'iyo nama, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ishaq Dar yongeye gushimangira ko Pakistani irimo ikora ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro hagati ya Iran n'Abanyamerika bigamije kugera ku mahoro arambye n'umutekano mu karere bitanga umusaruro. Pakistani ngo izakomeza gushyira imbaraga muri iki gikorwa cyo kunga impande zombi. Ishaq Dar, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Pakistani, wanashimangira ko amatangazo ya politiki ya Pakistani ku bijyanye no gufasha ibiganiro hagati ya Iran n'Abanyamerika ngo arimo abanza guhabwa inzego bireba kugira ngo abone kujya hanze. Ku ruhande rwa Pakistani yifuza yuko nta rindi sasu ryakongera kuraswa hagati y'Abanyamerika ndetse na Iran, ko ahubwo icyakurikiraho ari ugushyira imbaraga mu biganiro. Gusa Abanyamerika baracyumvikanisha imvugo zisa n'iziteye ubwoba, zivuga yuko mu gihe ibintu byose bitakunda n'ubundi ngo Amerika icyo yakora ari ukurimbura iterambere ryose ry'Abanya-Iran. Ndabashimiye cyane, nimukomeze mugire ibihe byiza, ibiganiro byacu birakomeza. Imboni TV, imboni ya rubanda.